Dobar den, dobro večer. Darko Trifunović, ekspert za bezbednost ili profesor za bezbednost. Случайно, коинциденција, интервјуто го снеме 27 април. Ке го емитуваме после 1 мај, кога ќе свратиме од Скопје, го снеме на 27 април, тој крвав четврток или упадот во македонскиот парламент кој треба да се направи пуч 2017 година. Имате многу зборено, имате многу кажувано. Можеме ли сега за македонските гледачи тука да почнеме што требаше да се случи, кој стоеше позади 27 април 2017 година? To je šira slika. Zapravo, to je bila projekcija izvođenja takozvanog Putinovog ruskog sveta, ali pod ruskim tenkovima. Svi oni koji su zapravo sledbenici Duginovi, oni se zalažu za... Ima veze, doći ćemo naravno na događaje u vašem parlamentu, jer su to partije koje su izrazito proruske kod vas u Makedoniji, kod nas u Srbiji, koje su zapravo i stajale i htjele da izazovu nestabilnost sa pokušajem ubistva vašeg tadašnjeg demokratski izabranog premijera gospodina Zorana Zajeva. Duginovi sledbenici, zapravo oni se zalažu, oni su lažni suverenisti, lažni u svakom slučaju, oni su navodno antiglobalisti, pazite. Opet lažni antiglobalisti. Zašto? Zato što oni se zalažu, javno proklamuju te ideje, ali se u pozadini zalažu za globalnu rusku državu koja će se protezati od Vladivostoka do Lisabona, znači a u tom slučaju da nema Evrope pod ruskim tenkovima. I u toj projekciji, u tim zabludama, oni su smatrali da je Evropa gotova stvar, da je NATO u kolapsu, da je Evropska unija pred raspadom i zato je Putin onako olako ušao u Ukrajinu, misleći da će Ukrajinci da se predaju, da će izbiti zapravo na granice sa Mađarskom, da će Orban da mu preda Mađarsku, a da je situacija potkuvana i pripremljena zapravo i u Srbiji, i u Crnoj Gori i Makedoniji, gde postoji široko razgranata mreža upravo simpatizera, gde Rusija na ovim prostorima vodi jedan izrazit hibridni rat. To se pre svega, za oni događaj u Makedoniji, znači bilo je bitno za njih da ne izgube Makedoniju, jer su oni Makedoniju preko VMRO, DPMNE, nažalost, tamo ima časnih ljudi, znači nisu svi ti koji jesu, ali i oni ljudi koji su donosili odluke u tom trenutku, to su oni ljudi koji su na vašim optužnicama, to su oni ljudi koji su pobegli, to su oni ljudi koji kod vas služe zatvor. Jer kad god imate nekog izrazito proruskog političara, vi se samo zapitate ne da li je ukrao, nego koliko je ukrao. To je prosto neverovatno. To se i dešavalo. I oni nisu mogli da dozvole da izgube Makedoniju. Силвино, гледате, не само во Македонија, секаде во регионот, сите кои завршија во Хаг, хашки оптуженици, криминалци, сите тие се со полна уста за Русија и за Путин. Вие ретко ќе најдете некој кој завршил во Хаг, кој е осуден за некој криминал, да фали американска политика, да фали Вашингтон. И тука во Србија, и во Македонија. Uzmite primer Srbije. Svi osuđeni ratni zločinci u Srbiji su izrazito proruski. Svi politički kriminalci u Srbiji su izrazito proruski. Svi organizovani kriminalci u Srbiji, od Šarića, Velje nevolje grupe i navijačkih grupa u Srbiji su proruski. Pa normalno zdrav čovek stavi prst na čelo i zapita se, čekajte, pa šta nije kako treba, ali doći ćemo do toga. To jeste deo ruskog hibridnog rata i objasnit ćemo u detalje kako taj rat ekskluzivno u vašoj emisiji. To je onaj fond Goršakov, Konstantin Malefejev, Prigožin, Wagner. Možemo li... Završimo prvo vaše pitanje. Makedoniju oni nisu smeli da izgube. Međutim, Rusi, naravno. I zato su hteli da naprave puč. Zato su krenuli nasiljem u parlamentu. Hteli su da zapale u vreme da izvrše atentat na Zorana Zajeva i hteli su da izvuku snimke, one snimke koje su bili inkriminišući, koji su zapravo dokazivali da albanska deca u Makedoniji da su nevina. Da nisu počinila, da su nevina, osuđena i nevino završila po zatvorima. Македонските деца кои су били за Смилковско езеро, тоа е она нели кај езерото, кај што 4-5 македонски деца, нели, кои су били кај што има албанци кои су судени, кои лежат. Никакve ta deca nemaju veze s tim. To je bilo na tim snimcima. I oni su to hteli da izvuku na dan kad su izgubili izbore da zapale Makedoniju. Međutim, tu se postavlja ključno pitanje. Šta jedna mala država... Ta snimka postoji, така? Postoji, ali po mojim saznanjima u tom trenutku, vi znate o kome se radi, ja neću reći to ime, ali taj čovjek je bio heroj i taj snimak nije dao.
Nije dao jer je bio strašan pritisak. Radi se o građaninu Makedonije, ja mogu kao Srbin da kažem patrioti makedonskom, koji taj snimak nije teo da da ni srpskoj službi, ni makedonskoj, koji su u tom trenutku bilo je eksponenata, kad kažemo službi, eksponenata iz jedne i druge službe, ljudi koji su bili u ruskoj službi, bili su u njihovoj mreži. Trifunović, da objasne. Znači, to je posle gubenja, to ne izboriti, odnosno pobjeda na Vamorono ne možno da napravi vlada, ko počeo to nije protesti po makedonskoj ulici, koji je završio sa 27. april. Postoji snimka i ima čovjek koji je od Makedonije, ne je makedonska nacionalnost, tuka je od Makedonija, tuka vo Paračin, znači nekada na okolo 100 km od Belgrad, se obidu od srpski i ruski službe da dobije ta snimka, za da može da bide objavljena i da napravi eksplozija, bure barut, da se povezano sa Smilkovsko jezero. Uništena li je ta snimka? Taj snimak nije dat tim ljudima u tom trenutku, ja mislim da je uništen i tu se spasila Makedonija. Jednog dana će se o tome i pisati i govoriti. Ja sam s tim čovekom se video i na neki način mu pružio zaštitu u tom trenutku. Ne na neki, nego na direktan način i on je ostao i živ zbog toga. Za makedonske gledače je mnogo važno. Vi imate dobijen orden na srpskata vojna razuznavačka služba, kako da ne rečemo. To je vojna bezbednosna agencija. To se tako zove kod nas. To je produženje na KOS, što beše pretpostavom, ili nešto slično? Da, kontraobaveštena služba vojske, naravno. I vi imate dobijeno orden, čisto da znate, neli našite gledači, što je prst v oko na site koji se proruski nastoreni tuka u Srbija, a boga mi 90% od Srbije se proruski nastrojeni. Ja zvelam deka ako Putin padne vode. Ajme da vidimo. Najnormalnija stvar. Ovo je znači to što jer nije patriotizam voleti i raditi za drugu državu. Patriotizam je voleti i poštovati svoju državu. I to je odgovor na sve one ljude koji su na mene upirali prstom, iznosili laži, pazite. Ja koji sam pomerio NATO bombardovanje, učestvovao u operaciji pomeranja NATO-a iz 98. u oktobru, tad je trebalo da bude. Neko ko je ranjen na Kosovu i Metohiji, oni zbog moje istine i mojih stručnih stavova, ja ne iznosim ovde moj lični stav, nego moj stručni stav je, ne zaboravite da sam ja doktor nauka bezbednosti i kad sa mnom pričate kao da pričate sa doktorom medicine. Ja iznosim svoj stručni stav i zbog iznošenja mog stručnog stava, a stav je vrlo decidan, da Rusija ovde vodi hibridni rat sa ciljem izazivanja sukoba, sa ciljem ostvarenja svojih interesa, što je legitimno, ali vi znate gde god je Rusija vodila hibridno dejstvo, gde god je ostvarivala svoje interese, da su tu zapravo, da je krv tekla u potocima. I mi smo vidjeli njihove politike, evo sad možemo da vidimo u Sudanu šta se dešava, vidjeli smo u Siriji kako su zaštitili Siriju i vidjeli smo na kraju krajeva da su svoju rođenu braću Ukrajince satrli, evo, uništavaju im gradove, uništavaju im ljude, čine masovne zločine i ti zločini imaju potpis, pazite. Vi kada pogledate od Buče, od Bahmuta, Mariupolja, pa to je sve jedna ista ruka koja je zapravo prethodno imala svoj potpis ovde u Ovčari, u Vukovaru, u Srebrenici, u Batajnici, pazite. I mnogim drugim mestima, vi kada vidite da su upravo ti proruski aktivisti ovde u Srbiji, glavni haški osuđenici, i vidite šta su oni ovde radili, pa to isto njihovi šefovi sad rade u Ukrajini. Postoji upravo nit i linija i to jeste jako bitno, da naši ljudi konačno shvate da je bolje jedan dan, da je 1000 dana pregovora bolje od jednog dana rata. Ovo što govorimo sada, nisu ni Amerikanci ovde bili naivni. Ne zaboravite, ovde je Amerika izvela čitavu operaciju Arapskog proleća, baš u Beogradu, koristeći naše građane, koristeći naš univerzitet da bi rušila vlade. Sećate se Arapskog proleća, ono je odavde organizovano preko grupe Canvas i ostalih aktivista, ali ja tada sam iznosio podatke o tome. I onda su rekli, evo ga patriota, dobar Srbin, kad sam upozoravao, nemojte da koristite, samo da završim, jako je bitno. Ali kad je Rusija onda uzela naše građane, našu teritoriju, da pokuša da destabilizuje Makedoniju, Crnu Goru i neka druga mesta, pa onda odjedan puta sam postavljao lokatore, onda odjedan puta sam NATO špijun, prvo NATO nema obaveštajnu službu, toliko o njihovom znanju. Odjedan puta sam ne znam šta i tako dalje i tako dalje. A vi nigde nećete vidjeti, nijedan mom govoru,
nešto o NATO u tom smislu, čak naprotiv, ja osuđujem i zameram Amerikancima dve stvari. Jednu stvar što su nas bombardovali 99. jer to jeste bilo zločinačko bombardovanje bez odluke Saveta bezbednosti, i zameram im drugu stvar što 48. godine nisu pustili da Srbiju, tadašnju Jugoslaviju, pregaze ruski tenkovi, jer bi onda mi danas imali jednu potpuno drugu sliku o Duginu, o Putinu i o zapaljivoj ideologiji koju oni plasiraju, a to je ideologija neostaljinizma. Oni se time ponose. Oni se ponose, znači, crvenim fašistom Staljinom, koji je pre svega pobio Ruse. To je suština cele priče. Ali... Može mi li del po del, pošto mnogo raboti kažeme... Počeli smo jednu temu, pa smo ispreskakali. Ajde, napravimo fokus. Znači, 2012. godina, tuka se projektira Arapskата пролет или Арапско пролече, како го велите, Срđа Popović, Canvas i така натаму, Otpor i така натаму. Pukovnici Helvi i Sharp su bili ovde, oni su to sve organizovali, dovodili su arapsku decu na obuku ovde, imate časopis Foreign Policy, gde kažu mali neki Muhamed, završio je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, zamislite specijalističke studije, nenasilne borbe. Pa kakve su to specijalističke studije od 2 nedelje? Ja nisam čuo za takve studije. Mi imamo specijalističke studije koje traju pola godine, godinu, ali 2 nedelje zna se. I ko je to izvodio? I ko je dozvolio da se univerzitet u Beogradu zloupotrebi? A to se desilo. Ali oni su to radili. I mi smo tada upozorili sve naše partnere, od Izraela, Kine i nadalje, da to oni rade ovde i da to izvode, da je bio uključeni su. Čak bili neki i iz naše crkve u tom trenutku, ali o tom potom to posle je naivno verujući da Beogradska otvorena škola ne učestvuje u tome, a njihov glavni čovek iz Beogradske otvorene škole, Soroševe, je bio čovek koji je u svemu tome, koji je vjerojatno bio iz Spona. Ali to je sad druga tema. To je Srđa Popović. To je druga tema. To je Otpor na toj način. Nije samo Srđa Popović, njemu je neko otvorio vrata države. Na toj način se ruši i Milošević, neli? Sopruгата на Срđа Popović je glavен analist na Stanford. Milošević je srušen u zajedničkoj akciji rusko-američkoj. I o tome govori knjiga Borisa Jeljcina Ponoćni dnevnici. Pogledajte zadnje stranice knjige gde Boris Jeljcin sa Clintonom dogovara rušenje Miloševića i kaže upotrebit ćemo službe, upotrebit ćemo sve da ga skinemo. Što Srbi slave tog Primakova, pa on njega je poslao Jeljcin ovde. Srbi, sve što kažete za Rusiju, kažu onaj pijani Jeljcin. Pa taj pijani Jeljcin upravo u svojim memoarima piše da je on i doveo Putina na vlast. On ga lično doveo. Birao je između ministra odbrane, ne znam kako se, ministra policije, ne znam kako beše u tom trenutku, i Putina, i izabrao je Putina. I šta god ovde u Srbiji kažete nešto, šta su oni radili pre, onda kad kažete, najprostiji primer, ko je uveo sankcije Jugoslaviji tada i Srbiji, a to je pijani Jeljcin, tako? Znači, to nije nikako Rusija, ne znam. Ko je Hrvatskoj isporučio S-300 i čitavo oružje, njihov ruski ambasador izađe u Hrvatskoj za Večernji list i kaže, evo Hrvatima, dali smo vam S-300, dali smo vam toliko i toliko oružja, niste platili sve. Njihov ambasador to kaže. A вие преговаравте за С-300, вие лично, нели со Горан Матич? Да, ми смо преговарали. Ја гледав на телевизија Курир, ако не се лажам, имавте интервју на телевизија Курир, кај што вие кажете дека сте биле во Русија, сте биле во Москва, сте преговарале заедно со Горан Матич. Горан Матич е министер за информација, во тој период координатор на сите служби, нели, во тогашна СР Југославија, подосна представник на CNN или застапник на CNN за овој регион на Балканскиот полуостров. Pregovarate li vi su Rusije S-300 da kupite? Naravno, ne da oni su matično kad nas nisu pobili, jer smo mi dobili lažne depeše Borislava Miloševića da tamo sve spremano, da se Srbija brani, to Jugoslavija o tom trenutku. Brat, pa sve slagao. Na Milošević. Pa sve, pa i ovi Jeljcin se sa Clintonom dogovarao, pa nekako ljudi nekako da razumeju da ne postoji ljubav, nego da postoje interesi, da nije ovde Rusija zato što voli Srbije ili Makedonce, nego oni su ovde da sprovedu svoj interes, da sprovedu ideje ruskog sveta, da uđu u Evropu i da podele Evropu, jer oni su navikli samo podeljenom Evropom oni mogu da vladaju. A znate gde je problem? Pa neće ih Evropa. Neće ih istočna Evropa. Nikad ih više Poljaci. Poljaci će svi kao i Ukrajinci. Oni će svi da izginu, ali neće doći pod rusku čizmu. Dobro, Trifunović, kako da tije pregovori za S-300? Вие кажувате тамо во тој интервју на Курир телевизија, дека за малку и глава ќе изгубевте, дека братот на Слободан Милошевич, кој тогаш амбасадор, или бил порано амбасадор на Југославија во Русија, човек нели кој е длабоко етаблиран во рускиот бизнис, политички, разузнавачки свет,
ви организира средба, ви одите на таа средба и не се договарате С-300, тоа се овие ракети С-300 кои ги добива Хрватска, но не ги добива СР Југославија, тоа е пред НАТО интервенцијата, предпоставувам. Mi smo 99. u januaru, pre svega 98. godine, trebalo da bude to prvo bombardovanje u oktobru mesecu i oni su poslali Sadako Ogatu da je zapravo s njom izmanipulišu i pozvali su Albance iz određenih sela da izađu iz kuće i da prime humanitarnu pomoć. Ali uslov je bio da i probaju šatore i onda su ih slikali kamerama kako su oni jadni izašli da prime tu pomoć i tako dalje, a pritom nisu vidjeli njihove cele kuće u pozadini. Mi smo to sve snimili, snimak dostavili preko državnog tad ministra Matića, Živadinu Jovanoviću i tada je ta priča zapravo pala u vodu i oni su morali da pomere, nisu mogli da uzmu to, jer da bi nas bombardovali morali su da izmisle, morali su da naprave incident neki, da na osnovu toga mobilišu javno mnjenje da krenu na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Ja sam direktno napravio taj snimak, odmah ga državnom sekretaru, kako ne pitajte, to je bila služba na službama, uglavnom to smo napravili i znali smo da oni to pomeraju za proleće. Ali Milošević i dalje zaslepljen njegovom ženom koja je bila glavna zapravo. Mirjana Marković je bila glavni ruski agent u Srbiji, zajedno sa još nekim ljudima. Mora da razumete da 90. godine Srbiju preuzimaju ruske službe politički sa Mirjanom Marković, koja je umrla u bolnici KGB-a u Moskvi, sa Veljkom Kadijevićem, generalom, znači vojni vrh, politički vojni vrh, on je takođe umro u Moskvi, ekonomski vrh takođe iz te, da kažem, iz tog pravi se trugao, oni pokušavaju da ugase sva naša preduzeća, da unište sva preduzeća, zašto? I to će naši, i kao i kod vas u Makedoniji, sva državna i društvena preduzeća, oni su na njih krenuli kao skakavci, zašto? Zato što su sva nastala iz američkog kredita, koga ni vi, ni mi do dan danas nismo vratili. To je priča, recimo, naše naftne industrije, koji su ruski operativci ovde, Srbi, ruski špijuni, mogu danas da kažem, jer kako da nazovete ljude iz organizovanog kriminala, da nešto daju što vredi 7 milijardi za 420. To je direktna otimačina i još nas da ubede kako će nama Rusija zbog toga da vrati Kosovo. Pa što ne vrati? Pa niko i ne spominje to. Tu najveću pljačku države Srbije, a to su oni. Verujte, gde god se pojavi R od Rusije i njihovih, ne želim da pričam ništa o njihovom narodu, o njihovoj kulturi, to na stranu, ali o njihovim interesima i onim eksponentima tog njihovog ruskog sveta, samo se zapitajte koliko su para ukrali. Dobro. I rade, naravno, to je legitimno, oni rade na sprovođenju ruskih interesa, ne vaših u Makedoniji, ne naših, što je legitimno. Ние неколку пати говориме за рускиот Сорос, тој е Константин Малефеев. Tako je. Говориме за фондот Горшаков. Tako je. Говориме за Пригожин или Вагнер групацијата, која сега има и војничко крило, претходно беше како фабрика. Šta ima tu da se govori o tim masovnim farma ubicama na koji će trolovi. svi završavaju na optužnicama Međunarodnog krivičnog suda? Може ли 4 модели на тој фонд Горшаков, на Константин Малефеев, да ги објасниме, тие се 4 структури кои функционираат во Србија, a funkcionira i u vašim gledocima, ovo je školski primjer vođenja hibridnog rata, što Rusija radi na modelu Srbije, vi ćete da prepoznate i Makedoniju. Znači imate prvi deo, to su izrazito ruske, u Srbiji čak i registrovane ruske partije i proruske partije i pojedinci. Oni treba da budu tu da bi njih kad tad na vlast dovela takozvana vojna hunta ili grupe za pritisak. To su navijačke grupe, to su, pazite, kozaci u Srbiji. Evo da se prekrstim, da Srbin možda bude toliko ispranog mozga, Srbin kozak, a kozaci nastali u Ukrajini u Zaporožju. Nikakve veze, to je Rusija ukrala, preuzela, ali u našoj istoriji i tradiciji. Romani smo čitali Taras Bulbo. To da, ali kakve veze ima Makedonac neki ili Srbin sa kozačkim udruženjima, neko je tim budacima podelio uniforme, pazite, uniforme, neke titule, tamo samo neko da im podeli oružje. Onda imate te narodne patrole, imate raznorazne grupe, imate te neke Putinove bajkere, tako, noćne vukove, šta već kako se zovu. Pa dobro, nije vo Makedonija, ovo što je na Noknite volci. To su sve grupe za pritisak. To što je na Noknite volci, koji se vika slučajno Lenin, кој се вика случајно Ленин, сликан е тука на Маракана, кога Путин доаѓа на стадионот на Црвена звезда, нели символот на српството. Тука сликан е во свечената ложа. Тој Ленин заедно со сегашната градоначалничка на Скопје победнички влегува во партијата ВМРО ДПМН после победа на локалните избори во Скопје. Зоран зајавили, имавме уплив на странски служби, странски пари и никој од македонските безбедносни структури не реагира да каже кои се тие. Затоа што су паралисани.
Бидејќи се парализирани. Парализирани su. Objasnit ćemo 4 Ajde, segmenta. 4 segmenti da ih Znači, vidimo, došli da. smo do tog drugog, tih grupa za pritisak. Tu su najvažnije ove navijačke grupe. Navijačke, takozvane navijačke grupe, vidjet ćete, su sve proruske. Izrazito proruske, a sve su vezane za glavnog čoveka koji je pokušao da ubije, koji je organizovao ubistvo Zorana Zajeva, pukovnika Vladislava Filipova iz GRU. To je jedinica 29155 koja je operisala, koja je pokupila naše državljane, pokojnog Lazanskog i ekipu koji je tamo dolazio, imao je srpski diplomatski pasoš i vodio apsolutno medijski rat protiv Zajeva. To svi znaju. Dolazio dole, viđao se dole. Pa šta mislite, ko je doveo Igora Juga? Znači, hrvatskog nacionalistu iz grupe Pauk, koga su ovde, grupu Pauk su ovde izmislili u Beogradu, sastavili. Ali on je radio za neke ljude odavde, a zapravo ispostavilo se da radi, da mu je centrala negde drugde. I moram da vam kažem, Srbija je uradila sve što je mogla da zaštiti Makedoniju. Ponavljam, pod velikim hibridnim dejstvom, a doći ćemo od toga šta je Srbija radi, ajde da završimo ova 4 dela. Znači imamo te, rekli smo, imamo političko krilo, imamo vojno, faktički vojno krilo, imamo onda medijsko krilo. U tom medijskom krilu vidjet ćete blogove, sajtove, u Srbiji, maltene svaki medij s nacionalnom frekvencijom, kada pogledajte kliping i sve ostalo, vidjet ćete da su izrazito proruski orijentisani. Ti si finansirani? Ti si finansirani? Pa naravno. 7 milioni... Ili od nafta, a doći ćemo do toga. Znači, naftna industrija Srbije nije srpska, nego je ruska, jer je većinski ruski kapital. Znači, kad izađemo iz foldera medija, dolazimo do logistike. U logistici učestvuju upravo Gazprom, evo vidite da je Gazprom napravio sad svoju privatnu vojsku. Sad smo dobili informacije da imaju privatnu vojsku, da ih plaćaju, da regrutuju bivše naše veterane, da regrutuju ljude koji su spremni da idu da ratuju za Wagner. Prema tome, ili Enot, znači nije samo Anet, to su, pazite, kad kažete grupe za pritisak, pa mi ste imali u Srbiji, imali ste kamp za obuku dece, Enota i Wagnera na Zlatiboru. A i o tome ćemo kažem više. Zašto to opasno hibridno dejstvo i zašto ovde postoji u Srbiji ogromna opasnost da oni ruše Srbiju iznutra, ali i Srbije da ugrožavali su svoje okruženje. Фукујама дојде во Скопје, пролета, мај месец, јуни минатата година, рече дека всушност центарот на Спутник во Белград, односно во Србија, е центарот каде што се шири руското влијание без разлика. У Србiji Sputnik se emituje, u Srbiji državne mediji sa nacionalnim frekvencijama, recimo imate Novosti, koji su oglasna tabla Kremlja. To je nekad bio poznati list, medijska kuća u Srbiji. Milorad Vučelić, кој е начело на Југословенско спортско друштво Партизан, кој е председател на фудбалски клуб Партизан, тој е директор и главен уредник на... Не само, tako je, ali taj isti čovjek na njegovom stadionu je pronađen bunker, Velje Nevolje, gde su ubijani ljudi, nađeno je oružje i da on nikad nije ni pozvan u policiju da daje izjavu na te okolnosti. Pa šta hoćete da mi kažete, da on kao predsjednik sportskog društva Partizan nije znao da jedan glavoseča ima svoj bunker, da niko ne može da uđe, pa kakav ste vi onda predstavnik? Kavački, škaljarski klan. Svi, pa Velja Nevolja, taj čovjek koji je mleo ljude, znači najpoznatiji balkanski kasapin Velja Nevolja, koji, evo sad, sudi mu se, on ima svoje uporište na Partizanovom stadionu. I sad čekajte, sad su oni svi kao sobarice nevini, jel tako? Da ne zna, to oni ne. Nema pojma. Imalo tamo kancelarija. Ali pritom, kad pogledate način kako oni izveštavaju i kako poturaju ljude, on je meni taj isti Vučelić, poturuje neke njegove novinare da idu na mene, da me diskredituju, da pričaju kakve stvari, zato što su dobili su nalog odakle. Da li imate dvi državu na svetu, gde bi takav jedan čovek čak nije dobio poziv da da izjavu? Možda jeste, ali javnost to ne zna. Isklучително близок со Иринеј Бачки, главната руска логистика во Српска православна црква. Мислам дека во неговот неделник, ако не се лажам, Печат се нарекува, минатата година, значи пред Нова година, односно помеѓу Нова година и Божик, Иринеј Бачки дава интервју, класично една руска пропаганда и така натаму. Јас седнувам, го читам и велам, па видите, овие луѓе комуницираат со власта во Србија. Ова има влијание врз власта во Србија. Какав е утисак на вас оставио тај негов интервју? Ja ću da vam kažem na šta mislim. Oni šire strah. Apsolutno strah. I strah. Na tom strahu je zasnovana cela ruska politika i zasnovana je Ruska federacija. Oni drže druge narode, Čečene, Inguše i ostale, na tom strahu, ali taj strah se topi u Ukrajini. Jel mislite da je Irinej nekoga uplašio? Tako što je dao, što širi to? Ukrajina je всушност канцерогено
подрачје за русите. Значи, постојано велам, ако Путин падне во депресија, дека ја губи војната во Украина, ако Путин падне во неку депресiju да губи рат во Украину, треба само да доđe овде у Србију. Код кога? Под било кога да прочита, речите, кога би било најболje да Путин доđe? Кој би га највише дочекал? Да прочита српске портале, да погледа српске телевизија, он да би на сватио... На коју телевизију би био најсреќнiji да доđe? Еме на Хепи, например, да речеме. Па добро, ево, да. Да речеме и да ги погледа српске... А зашто ви мислите о Македонiji? Зашто мислите да би био на Хепију најдобродошао? Šta vi kao Makedonac, recimo? Evo, šta vi kao Makedonac? Tamo gledam i Šešelj, tamo gledam i Nestorović, tamo gledam Sitovija, ruski šta igrači. Ta televizija i takvim programom izaziva kod vas? Znate vi kažem... Je li izaziva strah? Je li izaziva osjećaj nesigurnosti neke jer se ne zna šta će te ljudi sutra da urade? Je li izaziva to ili nešto drugo? Дека сте мали, неспособни, ќе ве згазат русите, го имат они проблем со Косово, сега ќе дојдат русите, ќе ви помогнат, а русите ви го трампа Косово за Крим и за Донбас и за оние 4 региони тамо, и то ве пуштија низ вода онака. Сергеј Лавров не може да слети у Београд. Санитарен коридор ви е направен тука. Не може да слети у Београд Сергеј Лавров, има забрана. Путин више никад неće доći ovdje. Najvjerojatnije, pošto je lice s poternice, a Srbija je član statuta Međunarodnog krivičnog suda, bez obzira šta ko u Srbiji priča, on ako sleti ovdje, mi mora ga privedemo. Господин Трифунович, беше пред 2 или 3 недели српската вице-премиерка, ако не се лажам, за некои европски прашања и така натаму. Во Македонија, во официјална посета, имавме некој брифинг, некој разговор, таа кажа дека Србија подготвува листа на санкции кон Руската Федерација, што ќе рече дека и вие конечно свативте каде сте влезли, вие како држава, не вие како Дарко Трифунович, ја одавна веќе знаете, тие процеси ги следите и ги анализирате, вие конечно кога Србија свативте каде припаѓате. Виктор Орбан, Елис, беше херој, Матија Губец, ке го растура НАТО, ке растура Европска унија, излезе од она Европска партија или група на европски партии во Европскиот парламент. Сте видели што е било прошла неделя? Него сега. Сте видели што е било Маđarskoj прошла неделя? Така е. Da je, zove se International Investment Bank u sred Budimpešte, u kojoj Orban i njegova partija imaju 25% pod sankcijama američkih treasury, njihovog ministarstva financija, i evo sad je panika gore. I šta ćemo s tim? Da je to front banka za rusku tajnu službu. Izvinjam se gledalcima, ne postoji tajna služba, nego ruska služba, za rusku službu. Nijedna služba nije tajna. Можем ли ove 4? Значи имате политички партии, до четвртog имате сегмента. Политички партии, имате навијачки групи, логистика, имате медиуми и имате четврти сегмент. Logistika. Ta logistika ide zapravo upravo logistika koja ide kroz mreže nevladinih organizacija, fondacija i svega ostaloga koje treba da plaća ova prva 3 segmenta i da omogući njihov život. Prema tome, znači Rusija u punom kapacitetu na teritoriji Srbije izvodi hibridna dejstva u sva 4 segmenta. Šta je Srbija uradila? Sad je to jako bitno. Setite se da ni Srbija nije sedela skrštenih ruku. Srbija je prva država u regionu koja je proterala ruskog potpukovnika Klebana. A proterala ga je u trenutku kada je on teo da potkupi našeg oficira iz Krajine, jer je Aca Vasiljević pre mesec dana osuđen u sudu na Osijeku, Osječki sud ga je osudio zbog zločina u Vukovaru. A ovaj oficir je išao da zaštiti Acu Vasiljevića, njihovog glavnog čoveka, a podsjetit ćemo vaše gledalce, general Aca Vasiljević je bio načelnik KOS-a u tom trenutku, kontraobaveštajne službe Jugoslavije, u tom trenutku organizovao je postavljanje eksploziv pod ruski car u Beogradu, organizovao je postavljanje eksploziv na jevrejskom groblju u Zagrebu. S igrom slučaja, moji drugari, prijatelji, kolege iz Beogradske policije, iz dežurne službe, mogu da vam navedem imena, otišli su, tetkica tela da uđe u ruski car na početku Knez Mihajlove, tako je, od tela da otvori kupatilo, nisu mogla da se, tu je držala četke i tako dalje, došla je policija hitno i našli su više stotina kilograma eksploziva. Eksploziv su našli, da ne licitiram koliko tačno je bilo, ali trebalo je da eksplodira Beograd, da eksplodira Zagreb i po ruskom nalogu da dođe da oni su palili i rušili nekakvi crni Amerikanci. To je znači ovaj potpolkovnik General Aca Vasiljević, on je stavio iza toga, isti taj je organizovao da se podigne u vazduh jevrejsko groblje. Za tu operaciju, tako je, i šta je podigao, čiji grob, jel znate za to? Podigao je grob majke Madeleine Albright. A šta ćemo sad? Evo, tog trenutka postaje lično. Po čijem nalogu, komu je naredio da on to uradi? Evo, gledalci sami, razmislite, 91. on diže grob majke najmoćnije žene na svetu. I ko je platio cenu toga? Dobro, Trifunović,
To je GRU, to je operacija na GRU, Руската военна разузнавачка служба. Tako je. Бидејќи Аца Василевиќ ваш ви се вклучува или е вклучен тогаш On je u njegovom crvenom orkestru je bio i sam pokojni Lazanski. I zato on tamo kod vas. Lazanski. Tako je. A ovi Goran Živaljević što se slika... Pa to je sad jako interesantno. Znači, on tvrdi da je nevin, on tvrdi da je namešten, da su ga tu poslali da se slika neki ljudi iz Beograda, ne kaže ko, u svojim memoarima i tako dalje, ali evidentno je da on je bio na mestu na kojem nije trebao da bude. I nije smeo da bude. To je evidentno. Još nešto, postoji ta veza između njega i Igora Juga, jer upravo je on bio u službi kada su izmislili grupu Pauk, tako? Znači, tu ta veza postoji, a taj isti je tamo. Ko je doveo njega? Eto, vaše službe znaju. Da, ima. I sećate se da smo mi odavde opet učinili sve da to sprečimo, da ipak Igor Jug ne preskoči tu stepenicu i setite se da je došlo do sastanka između mene i gospodina Zajeva, vrlo brzo, da na tom sastanku smo mnoge stvari, on i ja u oči, neke stvari razjasnili, a jedan zajednički prijatelj, onaj koji je bio patriota, on je i doveo do tog sastanka, on i zna pravu istinu, taj iz Paraćina. Koji ima snimkite za Smilkovsko jezero. On i zna tu istinu i on zna da smo mi učinili sve da sačuvamo i njega i te snimke da se ne pojave i da smo učinili sve da gospodinu Zajevu sačuvamo život. I nakon toga odnosi između njega i predsjednika Vučića su otišli uzlaznom linijom jer je i on shvatio da su naši građani zloupotrebljeni od strane ruske službe. To trebaše Vučić da završi na обвинителна клупа, требаше да има потерница, да имаше одредено обвинување против Вучич. Тоаш Македонија сметаше дека српската држава стои позади државен удар во Република Македонија, припадник на БИЕ во македонскиот парламент, дел на групата Пајак или Паук. И во македонскиот има луѓе, посланик парламента и дописник политике, иде Шпарта, прави медиску Крик priču. ги објавува сите тие транскрипти, нели? Овој што е пратен во македонскиот парламент има безбедносен сертификат, значи има допир до одредени безбедносни разузнавачки структури. Тој пратени во македонскиот парламент со лидер на политичка партија 20 или 25 дена после 27 април има средба со првите луѓе на единствена Русија во Москва. Тако е. Каде што оде и еден од овие што се организатори на 27 април, некој неуспешен режисер. Побега. И да ga je ruska zapravo služba, a pre toga imate Sašu Mijalkova koji dolazi, tako? Тука во Белград. Dolazi u Beograd i njega na beogradskom aerodromu, znate šta ima u koferu? И што? I šta još? Gumene rukavice i prigušivač. Pa gde je on pošao s tim? U šta je pošao? I koga spašava, pazite? Naša policija ga presreće na aerodromu, ali dolaze proruski političari u ruskoj organizovanoj grupi i oni ga spašavaju i on ne dobija tada, jer bez obzira što ima imunitet, sve je to u redu, ali ti si majstore pošao, kad moram da kažem, da se izrazim tako kolekvijalno majstore, ti si šef službe koji si pošao si sa pištoljem, prigušivačem i gumenim rukavicama, ti si pošao na egzekuciju. To je to. Onda tad više imunitet ti ne važi, to je ozbiljno krivično delo. Tebe imunitet štiti do jedne granice. Ali kada ti nosiš takve stvari, to je druga priča. Имаше приказна дека сака да оди во Загреб. Па шта мисли, кога е пошao да ликвидира тај у Србiji? Па дел од ово албанско, мислам дека криминал, така беа некои приказни во Македонија. Пустите ви шта е то приказано. Кои се вашите информации, кога требаше да? А не знам, то je trebalo da se utvrdi istragom, ali ta istraga je prekinuta. A ta priča njegova oko Albanije i sve to su, znate, vi kad idete zvanično, nemojte molim vas meni to da pričate. Ja sam bio savjetnik ministra policije Republike Srpske, bio sam i savjetnik evo i gospodina Matića. Vi kad idete i kad nosite oružje legitimno, vi pošaljete depešu, pošaljete broj oružja, ali tako, depešom da šef službe ide, u obezbeđenju mu se nalaze taj, službeni revolver. Тогаш веле дека е Томислав Карамарко, поранешниот министар на полиција во Хрватска, лидер на ХДС, има лобирано исто тука во Белград за ослободување на Сашо Мјалков, не знам колку се точни информации. To je ta veza, vidite, vi ne možete da tu vezu sakrijete ruskih službi u Hrvatskoj, ruskih službi u Srbiji i eksponenata ruskih službi u Severnoj Makedoniji, ja se izrazim pravilno. Da me opet nemojte da se naljutite. Ja sam govorio Makedonija, nisam ništa loše mislio, zvaničan naziv je Severna Makedonija, ali nadam se da se niko ne ljuti, mi tako navikli smo. Da, Makedonija, tako. A, dobro. A obično posle nekog mog intervjua da vam kažem nešto, jave se ljudi da me kritikuju, što sam rekao Makedonija, ne Severna, jer kao ti si kao profesor pa ne znaš zvanično ime države.
da ne se ljutime тук, ви благодариме. Pa evo, ja kažem, izvinjam se unapred. Ви благодариме, пошто навистина, нели, ние се чувствуваме... Ništa loše nisam mislio, da se odmah razumemo. Така. Da. Не, па и не треба да се извинувате. Pa ne, ali ne razumete, posle vaših emisija, ja sam tako, ljudi mi se javi, kaže, iz Makedonije, jel ti znaš da se naša država kako se zvanično zove? Ние се викаме Македонија. Значи, господин Трифунович, имате интервенција од Томислав Карамарко. Чазим Османи, мислам дека Феликс, дека тука е некој конфликт околу разни прашкови, така натаму и така натаму, Pa vi svi пари znate големи. da je narkokartel, balkanski narkokartel, kokainski, da je vezan za rusku službu. To nije nikakva tajna. Darko Šarić, Tako je. Škaljarski, Havački Sve je to klan i vezano, tako. pa posade su pronalažene, jel tako, sa drogom, znači Crnogorci, Srbi i Rusi na Atlantiku. Ko ih je jurio? Pa DEA američka. Nemojte pogrešno da imate sliku da je DEA neka benevolentna organizacija, pa deli kiki bombone. Oni imaju grupe koje oni štite. Nisu oni razbijali heroinsku liniju koja je stizala iz Afganistana nekim njihovim linijama, ali su razbijali kokainsku liniju koja je dolazila ruskim linijama. Vrlo jednostavna priča. I onda znamo da je to iz ruskog izvora. I šta smo mi sad trebali da budemo? Da budemo, i postali smo, pazite, jel vi znate da u Srbiji svako 7. dete u školi je diler droge, to su naše kolege sa Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja utvrdili. Dobro, Pa kako ih nije sramota svakog onog ko podržava, ko kaže R od Rusije? Dobro. Jel to ne znaju? Господин Трифунович, можеме ли таа група 29155? Tako je. Која е таа група? 29155? To je specijalna jedinica GRUA, upravo namenjena za političke prevrate, namenjena za ova dejstva koje rade, za hibridno dejstvo. I oni imaju nekoliko svojih krakova, imaju jedan krak koji ide ka univerzitetima, to je MGIMO, to je Tambov univerzitet, to su špijunski centri, pogledajte sve izveštaje, ceo zapad optužuje MGIMO i Tambovski univerzitet da Tambov, tako je, da regrutuje špijune, pa isto u Makedoniji imali isto deo Tambova i tako dalje. Pa je vaš vlasnik tamo odmah kad je video čovjek racionalan, odmah preseko i izbacio državi tamo. Сите овие музички групи одат на некои концерти во Тамбов. Тоа е мало место, некаде стотини километри од Москва и ние на патување доле кон Сочи застанавме да пиеме кафе во Тамбов. Tako je, tu su, pa sećate se Trumpu da je ona Tambovka došla Trumpu i izvukla one informacije. Oni imaju čitavu jedinicu, to su nove lastavice. Žena, pogledajte Mariju Butinu, pogledajte Anne Chapman, sve su brinete, sve su onako elokventne, sve su 80 i neko godište, jel tako? Odlično izgledat, tako zna da je, imate vi neke slične opise i ovde u Srbiji, kod vas u Makedoniji, nije to nikakva tajna. Znači, to je ta grupa 29155 GRU, Vladimir Filipov, to li je igrač? On je jedan, njega su detektovali, pazite, on je čak i u izveštajima, i ne znam, čak i u medijskim izveštajima, vidjet ćete iz otvorenih izvora, on je detektovan kao čovek koji je bio iza toga. Ne zaboravite da su dvojica pripadnika Šišmakov i Popov, sad ćemo reći šta je Srbija mogla da uradi i uradila. Dvojica pripadnika GRUA, Šišmakov i Popov su zadokumentovani na Kalemegdanu kako regrutuju državljana Srbije Sinđelića da ubije Mila Đukanovića, izabranog premijera Crne Gore. Представо. Kako? Predsednik, onda je bio predsednik. Tad je bio premijer, ja mislim. Premijer, dobro. I tako, uglavnom šta god, još gore, ako je, pazite, šta god daje. Znači, izabran predsednika, premijera nije bitno. Pazite, šefa vlade ili šefa države. Nažalost, naše službe nisu još shvatile u tom trenutku težinu toga i nisu odmah u istom trenutku obavestile crnogorske, nego su tek posle 2-3. Zašto? I kod nas je bio šok u tom trenutku, jer je tu noć Petrušev sleteo na Surčinski aerodrom i pokupio ovu dvojicu i oteo ih. I odneo ih. Izvuk odavde. Ali imate pre toga, pazite... Поранешен шеф на ФСБ, а сега е заменик председател на овој совет за национална безбедност, каде што е Медведев прв човек. Onda imate kamp na Zlatiboru, pazite. U Srbiji niko nije odgovarao za taj kamp. Vama na Zlatiboru pripadnici, da gledalcima bude jasno, ruske udarne grupe su, svi znaju za Wagner, malo ljudi zna za Enot, malo ljudi zna za Kozake, malo ljudi zna za Vimpel. Znači tu postoji 10 različitih plaćeničkih grupa, svima njima imenitelj je ruska vojna služba. Oni na Zlatiboru, tako je, oni na Zlatiboru prave kamp za obuku naše dece. Pa čekajte, mi smo se, kako
Ne, mora da me razumete. Ja sam bio prvi na ovim prostorima, iz moje struke govorio da neko trenira našu muslimansku decu u Bosni, jer deca su sva naša, za džihadističke kampove. I ja sam prvi iznosio slike dece u džihad kampovima i tako dalje. A sada... Nije intervju, smo snimali. Da, sećate se. I to za a sada, kad vidim da neko televizije. trenira srpsku, našu decu, u kampovima, sad ja treba da ćutim. 50 deca imate. Izvinite, pa da li je to onda, je to patriotski da ćutim, je to profesionalno da ćutim, ili sa ta deca treniraju da sutra... Vi imate 50 deca, mladi ljudi koji se trenirani na Zlatibor. To je samo jednoj tranši. To je jednoj tranši. Oni su trenirani na Zlatiboru. Jedan deo je vođen za Rusiju, drugi deo je treniran na drugim lokacijama. Mi smo pod ruskom, ja to tvrdim, ruskom okupacijom. To je grupacija Wagner ili Enot? Pa ista je stvar. Da li Enot ili Wagner, svi su plaćenici. Enot i Wagner bili su jedni i drugi, ali predominantno je bio Enot. Međutim, u čemu je razlika? Jedni i drugi su plaćenici. Tamo kad te lugevi se najdeni britanski telefoni. Britanski mobilni telefoni. Britanski telefoni su pronađeni. Znate da ne, oni su pronađeni u tom trenutku kad su oni pravili taj kamp. Oni su doveli 50 operativaca, pripadnika GRU-a, najverovatnije, i sašivene su im uniforme crnogorskog SAJ-a. I imali su, ja mislim, 5 britanskih telefona, da u slučaju da ih neko presretne, da kažu da je to britanska operacija. I sve što su Rusi zadnjih 200 godina radili na ovim prostorima, sve, od ubistva kneza Mihajla, Sarajevskog atentata, 27. marta, ubistva Aleksandra Karađorđevića u Marseju preko vlade Crnozemskog. Pa zar nije on bio VMRO DPMNE, izrazito proruske partije? Razumete? Ubistva Aleksandra Obrenovića i kraljice Drage, ubio ih Apis, organizovao Apis, čovjek radio za ohranu, za rusku službu. Sve što su oni radili ovde, pokušali su da prikažu da je to uradila britanska služba, ali zaboravili su jedan mali detalj. Pa ima arhiva. Otvorene su arhive i još jedan drugi detalj koji je jako bitan, pa Velika Britanija je neformalna zaštitica svih kraljevina i carevina. Pa nije valjda Velika Britanija radila da skine Aleksandra, monarha Srbije. Pa Velika Britanija, da se razumemo, ja nisam ovdje da ih branim, ali jedan put u istoriji se desilo da je Velika Britanija dala deo svoje teritorije u sred Londona. Jer znate kad? Kad se rodio Aleksandar Karađorđević, ovaj sad prestao nastavnik. Kad se on rodio, njegova kuma, pokojna kraljica Elizabeta, proglasila je sobu u Londonu jednog hotela kao suveren deo srpske teritorije. I sad vi hoćete da kažete da su oni organizovali 27. mart. A 27. mart, evo u arhivama, ruski general Mustafa Golubić, ruski pukovnik Marko Mesić, inače stric Stipe Mesića, ruski pukovnik Božin Simić. Oni organizuju 26. marta, dolazi zamjenik načelnika NKVD-a da vidi da je KPU organizovao demonstracije, jer su znali da Hitler kreće ka Rusiji i trebalo je da izazovu ovde nemire, da Hitler prvo krene da navuku Treći rajh na Jugoslaviju i mi smo platili to, znamo kako smo platili taj Treći rajh, da bi njima kupili vreme, da bi ih zavukli u rusku zimu. Dobro, Trifunović. Tu piše, pazite, mi smo to objavili, to su arhive, pazite, arhive UDBE. I evo sad spremamo se da objavimo ubica kneza Mihajla. Da li je vama normalno da imate presudu ovoliku ubicama kneza Mihajla, staru 100 godina, da oni koji pričaju o ubistvu kneza Mihajla nemaju pred sobom presudu? Dobro, Trifunović. Pa nije dobro. Znači nešto, neko nam izvrće svest. Obidot za puđvo Crna Gora ili atentatot na Milo Đukanović, vi imate proterano jedan ili dvajica srpski državljani koji se proglasili persona non grata, kako nekoji lostovi ili продолжени краци на Српската православна црква Амфилохе Радојич, ако не се лажам, овој Александар Раковиќ, српскиот историчар, е прогласен персона нон грата во Црна Гора, кој се представува како фронтмен, како татко на таа идеја, концепција за српски свет. Се појавува новија медиуми под контрола на рускиот капитал и така натаму и така натаму. Што ќе рече дека во највисоките естаблишменти на науката, на историјата, на власта, на медиумите, вас би се влезени. И во Македонија е тоа сериозен проблем, но ние пак имаме некоја институционална контрола на сите тие процеси. Безбедносни структури се под контрола на, очигледно дека се деморализирани, една деструкција направена, но медиумите горе-доле успеваат да се држат на некој начин. Znate šta, vi ne možete da zamerite, ja ne zameram nikome. Milo Đukanović, na njega jeste krenula, zloupotrebljena je naša crkva. Međutim, on i njegovi ljudi oko njega nisu uspeli da objasne taj fenomen.
A onda je on krenuo na crkvu. I crkva je nešto što izaziva velike emocije. Ja ne mogu da zamerim nikome ko je verujući da je crkva napadnuta, verovatno i kolega Raković i tako dalje, i mnogi drugi, ideologija, vera ili nešto su jako opasne stvari. Nemoć gospodina Đukanovića i njegovog okruženja da objasni, da ne ide na čitavu instituciju crkve, nego da se pokaže. Oni su imali jaku službu, imaju. Mogli su da snime razgovore, mogli su da puste Amfilohija Radovića koji proklinje svakoga ko je protiv jednorodne, jednojezične, ne znam, majke Rusije. Znači njemu nije majka ni Srbija ni Crna Gora. Koja je jednorodna? Koja je jednojezična? Pa Ukrajina je 70% pravoslavna, Rusija je 45-50% pravoslavna. Koja jedno, ne razumem. Čovjek je pobrkao sve, ali pazite, kad imate ideologa i koji to pomeša sa nekom novom ideologijom, nekog novog neostaljinizma, onda dobijete ljude koji, vi ne možete kažete da su ti ljudi da su kriminalci, ali možete kažete da su možda zavedeni. Koja turka srpskata crkva od Crna Gora? Kako? Ko gura srpsku crkvu u Crnogoru u taj projekat? Vidite, svi oni koji su ovde bili izrazito proruski orijentisani, oni su suze puštali kao neko im otima crkvu u Crnoj Gori. Reč nisu rekli kada su srpske crkve u Makedoniji preko noći preknjižene na MPC. Nijednu suzu, čak su onako to bilo fino. Dobro. Pa razumete, ali to je taj paradoks. Amfilohija Radović odrebotuvаше za ruskite službi odreden projekt, je odrađivao Amfilohija Radović određeni projekt za ruske službe GRU. Pa to se vidi iz posljedica. 29-155. Pa to se vidi iz posljedica. To se vidi iz suđenja koje je bilo u Crnoj Gori, da su oni koji su pošli da ruše Crnu Goru, navodno pošli na ostrog i on im je na neki način pružio zaštitu. Oni koji su bili optuženi. To je sad palo dole, ne znam u kom je to, taj postupak u kojoj fazi. Ali definitivno ono što nama treba jeste da razobličimo sve te narative, mi moramo sve da stavimo na sto, moramo jedni druge da pogledamo u oči i da ono što smeta Crnoj Gori, da iznesu na sto, ono što smeta nama da iznesemo na sto i da zajednički razgovaramo. Oni jesu, pazite, kad se kaže religija, kad se kaže crkva, vama je prvo asocijacija na to mir, pomirenje, a ne agresivnost, ne napad. Znači, jedno crkveno lice iz koje god konfezija dolazi, od njega se očekuje da bude faktor koji spušta loptu, a ne neko koji se uključuje, kao Amfilohije, pazite, pokojniku, da kažem sve, ne znam šta da kažem, ne neko ko doliva ulje na vatru i koji postaje strana u sukobu. Možemo li da se vratime na toj projekt ili ta grupa 29-155? Tamo Makedonija učestvovao toj državen udar ili obje za državen udar na 27. april 2017. godina. Što je ta grupa? Нокни волци спомнавме, навивачки групи спомнавме, исто учествуваат во македонскиот парламент, дел на навивачки групи и така натаму, политички супорт, политички партии, логистика, пари, македонски пратеник, нели, Лазански кој е пратен тамо, нели, како дел на таа група 29, 155, Владимир Филипов и така натаму, и тој е сериозен проект. Велите дека тоа треба да заврши со убиство на Зоран Заев и со објавување на овие снимки за Смилковско езеро кој треба да направат експлозија во Република Македонија, бидејќи русите не сака да се откажат од Македонија. Тоа е и сега случај, кога очигледно дека Путин, ако не ја губи, сигурно не може да ја добие војната во Украина, каде што чечените, пола чечени се вратени од фронтот и се 5 или 6 прстени обезбедување околу Владимир Путин, и тоа мора да направи одредена дестабилизација тука на Балканот, вклучително и во Македонија, за да може да ја растегне целата меѓународна јавност да биде фокусирана на повеќе места. Па они кад нису могли да освоje, они ќе пробати да запале. Да би фокус сукоба из Украjine пренели што даље. То се десило у Судану. Pogledajte. Znači, general koji je proruski u Sudanu, krenuo je u haos, a iza njega stoji Wagner. To imate, evo sad dogovorimo. A upravo je bitka za Crveno more i Rusija hoće da instalira svoju bazu u Sudanu i pokušava svoj interes da zapali taj deo sveta, a zapaliti taj deo sveta jeste ugroziti bezbednost plovidbe ka Suetskom kanalu. Vi znate, kad se jedan brod isprečio ka Suetskom kanalu, kad je bio zatvoren, koliko štetu je nanelo to svetskoj ekonomiji. Upravo to se dešava, upravo gledate sada. Има века два дела.
Суетски канал и Шангај пристаништето и тамо кога има проблеми, кога беше карантинот во Шангај, ковид, корона и така натаму нели во Кина, тоа учества со 2 со 3% во светскиот GDP, не исто е со суетското. Тоа бе милиарди и милиарди штети што се вели. А веќе имате сад едну катаклизму. Имате Украину која е светска житница, која е главни извозник, или тако, житарица. И ако неко затвори, значи угрози безбедност пловидбе ту, а изазове се još негде на неко место суко, ви добиете кризу светских размера. Коме то одговара? На Русија. Па, јасно ко да. Требаше ли Зоран Заев да биде убиен, да биде елиминиран на 27. април? To je moje mišljenje, da. I na svu sreću mi smo učinili sve što je bilo u našoj moći. Ovde, da vašim gledalcima bude jasno, ovde se odvio strašan sukob između nas. Da razumete? Da ovde nije bilo sukoba u Srbiji između nas, unutar Srbije, pitanje je da li bi on ostao živ. Мислам дека македонските гледачи и не се до крај свесни што се случува тука во Србија. Nisu svesni, mi to znamo ovde šta se dešavalo i šta se dan danas dešava i koliko... Вие не сте ни Казабланка. Казабланка е мало дете за вас овде. Вие сте во наводници прва линија на фронтот, на конфликтот, каде што тука всушност се определува каде Балкан. Балканот е определено дека ќе биде од оваа страна. Меѓутоа Србија мора да се скрши тоа руско влијание, Ниш, центарот во Ниш, Газпром, нафтена индустрија Србија. To svi znaju da taj centar nikada, imali ste tolike humanitarne katastrofe tamo. Nisu ništa ne reagirali. Kako iskakale cisterne sa opasnim teretom. Ама интелигентно работат. Значи Газпром е спонзор на Црвена звезда. Повеќе од 60-70% од Србија навива за Црвена звезда, знаете. Столбот на српското. Газпром е, ja sam vam rekao, formira sad neku svoju privatnu armiju. Pazite. Вагнер доаѓа ви регрутира борци овде. Значи, тоа се шокантни работи, кој човек ги слуша вака. Знаете, ние сме ги читале по некои портали, меѓутоа сега е многу добро вака изворно од вас. Ние пред 4 месеци исто разговаравме. Луѓе у школама, пазите. Imate, evo, nedavno su došli predstavnici organizacija bliski Ministarstvu odbrane Rusije, ulaze u naše škole sa Z. Oni reklamiraju šta? Oni pričaju da je to ruska vojna intervencija, a ova država, stav Republike Srbije da je Rusija izvršila agresiju. Kakva crna specijalna operacija? Vi pogledajte na medijima sa državnim frekvencijama u Srbiji. Izdajnike, to je izdajnik, taj nije Srbin. Kako može da ide Srbin da priča nešto što nije zvaničan stav njegove države? I sad vi imate ljude, ratne zločince koji gostuju po medijima, osuđene ratne zločince, neke lažne analitičare, neke ljude kojima nije struka bezbednost. Pazite, oni idu i pričaju da je to specijalna vojna operacija. Izvinite, stav ove države, stav Republike Srbije je jasan. Детски пулмолог ви е главен експерт за воени прашања, знаете. To nije tema uopšte. Taj čovjek je zvao ljude da u sred pandemije, da se vrate u središte pandemije. I njemu se gleda kroz prste zato što je proruski orijentisan. Ако вие повикавте кога беше 9 септември, односно 11 септември во Америка, додат луѓето еден ден претходно во Америка за да загинат во 11 септември, вас ќе ви ставе едно 20 години у затвор, дека носите луѓе смрт. Тој човек повикуваше луѓе додат во Милано во сред пандемија со корона криза. Дека цените се паднати и може да се направи добар шопинг. Evo, otiđite sami, pogledajte slike iz ruskoga doma i vidjet ćete ko su ljudi koji dolaze tamo i vidjet ćete njihovu retoriku, njihove narative koji izrazito protiv srpske, odmah da se razumemo. Svi ti ljudi pre mesec dana su došli pred palatu predsjednika, sećate se, i poneli snajper, hteli da ponesu snajpersku pušku. I konačno, ljudi su mogli da vide da njih par hiljada koji su došli izrazito proruski orijentisani, da su prvo otišli pred rusku ambasadu, da su im ruske diplomate mahale kroz prozore, a onda su došle ispred palate predsjednika Srbije, a istovremeno negde u okolini Novog Sada, tamo ne znam gde u Vojvodini, jedan koji je pošao, stavljao snajpersku pušku i ko zna koliko je takvih još bilo u gomili. Prema tome, valjda je jasno i srpskim službama i srpskoj vlasti da ta ruska hobotnica koja deluje ovde, da će na kraju, da će od tih litija u Crnoj Gori, ne damo svetinje koje niko nije ni dirao, da završi ovde, držimo Srbiju za vrat. I držimo Makedoniju za vrat. I držimo Bosnu za vrat. Ali, mali problem. Spušta se gvozdena zavesa nad Evropom. Izgradit će se zid, bukvalno zid od blokova. I već su Finci krenuli da prave taj zid, koji će Evropu da potpuno odvoji od Rusije i Belorusije. Zidom. To su počeli da grade. Добро. Трифонович, дали во моментот чечените го чуваат Путин?
Da li u trenutku Čečeni čuvaju Putina? Čečenski džihadisti čuvaju Putina u nekoliko prstenova, a jedan deo njih je vraćen u Čečeniju, jer deo čečenskog naroda želi da se pobuni, želi da se izdvoji iz Ruske federacije, jer taj strah zbog koga su oni ušli u federaciju rusku, jer ne zaboravite ko je otac Kadirova. Pa to je onaj isti koji je pobio onoliku rusku decu u Beslanu. To je onaj isti čiji su džihadisti, tako, držali one taoce i pobili ljude u Moskovskom teatru, jel se sećate? I sad oni oslobađaju u ime Putina, u ime Moskve, oni oslobađaju Ukrajinu od Ukrajinaca, a ovi naši podržavaju to. Sram je bilo. Dobro. Da ih sram bilo. Вие цело време сметавте дека Косово, всушност русите ќе го обранат Косово. И кои гледаме овие аналитичари, Какви вези има тоа едно с другим? Чечени ќе дојдат ќе обранат Косово. Кој ќе дојде? Па сега овие, не знам, наши мегафони. Ви стварно верувате Доаѓа овој од Чеченија, објаснува како учека и дуи молеле кај чечените да им помогнат и така натаму. Само што нису, evo. Da. Evo, kao 99. Da. Samo što se nisu pojavili ruski avioni da brane Srbiju, samo što nisu. Колку ги плаќаат? Ние знаеме UNDP како функционира, USAID и така натаму и така натаму. Знаеме како функционираат американските фондови. Сме разговарали за Сорос, сме разговарале со вас и за Canvas, еве сега Сарджа Попуич, за таа структура. И ние се плашиме да разговараме за руски Сорос. Се плашиме да разговараме за Константин Малефеев, за она вселенска телевизија што е во Цариград. A zašto se plašite? Па сите се плашат. Генерално, зашто? знаете, се плашат бидејќи за разлика од американците кои регрутирате на сосема друга група на луѓе, русите ги регрутираат овие што се најгнасни, што се највулгарни, најнасилни, најагресивни, нели? Evo, sad jasna razlika. И тие луѓе имат единствена задача, знаете, да ви изврегиат, да лажат, да пласираат лаги, фамилија да ви денунцират, вас да ве денунцират и така натаму. Има луѓе кои не се плашат, например, то се 2-3-5%, вие и јас бориме за целата работа, но 95% од луѓето се плашат. Не сакат да бидат поминати низ скал што се вели. Ako ste pratili mediji, pravili analizu sadržaja, vidjet ćete da su proruski papagaji, eksponenti, izrazito, jedan deo njih ubeđen, drugi deo prošao obuku. A ta obuka, mi smo otkrili kako izgleda. Ta obuka, sastavni deo te obuke je eristika. Eristika je Schopenhauerska eristika, to je, ako vi kažete, lep je dan na polju, on vama kaže ti si plaćenik, ide se na ličnoj osnovi da se diskredituje oponent i oni su stalno ne u dijalogu, ne u diskusiji, nego su oni stalno u polemici. I to ćete čuti često od njihovih eksponenata da stalno polemišu. Vi znate vrlo dobro, polemika je vođenje rata rečima, a diskusija je kada vi uvažite sagovornika, čak i kad se ne slažete, imate drugi stav, vodite jedan normalan razgovor i tako dalje. Ali oni su stalno u toj napadačkoj fazi, jer ruski svet mora da ide na juriš. Jer ruski svet je, ponavljam, iza ruskog sveta kriju se ruski tenkovi. Na svu sreću, ti ruski tenkovi su istopljeni u Ukrajini. Na svu sreću, narodi su počeli da gube osjećaj straha od velike, moćne Rusije. Добро, ако Русија не победи во Украина, тоа ќе биде распад систем, не само во Русија, распад систем на целиот Рус, значи тие ќе се борат гарчевито, знаете, вие кои ги гледате сега отворија сите телеграм канали, па таму споделот одредени информации, па со телеграм канали се обраќаат на тоа гласачко тело на Трамп во Америка, значи цел спектар на односи, веле се во Македонија одбран како центар од каде што требаше се руши Хилари Клинтон и кампањата на Хилари Клинтон, со цел спектар на лажни вести, операција Конски скок во Македонија, 163 лажни портали, така натаму и така натаму. Никола Груевски во Будимпешта, каде што делови и структури на македонските безбедносни структури учествуваат во неговото излекување надвор од Македонија. To se stravično. I ovde je to bilo isto. I odavde se isto to projektovalo. Zato su oni napravili te portale. Zato i dolaze ovde i prave lažne portale. Čak angažuju ruske operativce koji odlično znaju srpski jezik u Sankt Petersburgu i oni, vidjet ćete da nema impresuma, vi ne možda nađete većina tih portala. Samo portali. Vidjet ćete da većina njih nema impresum. I to se šerува, знаете. Kad bi teli da dođete i da kažete što ste objavili, nemate kome da se obratite. Знаете, господине Трифунович, мора да не прашам, видите, вие сте експерт за хибридна војна. Одеднаш луѓето кои се против рускиот свет, значи не против Русија, не против рускиот народ, туку политиката и стратегијата на рускиот свет, ниф им се прави рестрикција на Facebook, им се прави рестрикција на YouTube. А овие што се проруско ориентирани, се газди на Facebook, се газди на YouTube, немат никаква рестрикција. Не разумете, тоа е намерно ураđено.
Zašto? Zato što vi, ako ne znate ko su oni, morate da razumete, dati jedan period, oni isplivaju gore. A to namerno go pravate? Pa naravno. Kako bi znali? Da se oni sami ne hvale šta rade. Vi pogledajte sada recimo, imate u Srbiji ne znam koliko, 20-30 nekih kozačkih organizacija. Absolut. Oni su svi izašli na Facebook, oni stavljaju, ako dođete u APR i vidite u APR-u registrovano kozačko udruženje, finansijska aktivnost 0. A kad odete na web stranicu, na Facebook i na društvene mreže, vidite oni bili ovde, bili tamo, bili vamo. Samo trenutak da završim. Znači njih neko donosi pare i plaća ih, ali ne zvanično preko računa, jer su im u APR-u gde treba da budu registrovani nule, nemaju aktivnost, a kad odete na društvene mreže, oni putuju vamo tamo i vidite da ih samim tim da ih neko finansira. Sada da kažete deka namerno se stimulirat, se gledat sa ko komunicirat, ko im lajka, ko im komentira. Pušta se trava da poraste da bi se pokosila. Znači, to je jednog trenutka se desiti. Bijeki James Rubin dojde na Balkanot, ili kada što se sretna su del na vlastite tuka u jugoistočna Evropa, členkite na NATO, tema na razgovor lažne vesti, grupaciji, finansiranja. Znači, to treba da sozre kao kuri oko, za da može da bude podosna. Pa šta mislite, zašto su ovi Putinovi ovde, da kako da ih nazovem, srpski kvislinzi, zašto su sada u strahu? Pa jeste vidjeli Nemačku koja je prvo rekla da neće dati ni jedan tank, da neće ni jedan metak da ode za Ukrajinu. Evo, Nemačka sad najviše finansira rat u Ukrajini, šalje tenkove, šalje sve živo. Šta mislite, šta se to desilo u 3 meseca u Nemačkoj da su se oni nekako prosvetili? A reći ću vam otvoreno. Nemačka nije nuklearna sila, a ima nuklearno oružje na svojoj teritoriji. Je vam sad jasno? Apsolutno. A jasno ko dan. Prima tome, takve stvari će se desiti i ovde. Vrlo prosto. Znači, Trifunović, ja sekuješ gledam što pravat Japonija i što pravi Germanija. Eventualno Južna Koreja i Avstralija. Vidjeki sekuješ preko Germanije i Japonija, točno znam kako amerikanska politika... Imate sad još jednu ozbiljniju silu. Zove se AUKUS. Australija, UK, Amerika, Kanada i vi imate, imate najveće pomorske sile na svetu. Kada što saka i Indija. Indija će da uđe i to je ono što naši ovde ne razumeju. Posle Filipinite što se slučuje, kaj što 6 amerikanske novi baze ki bete zgradeni, sprotistavljeni na Kina, tuka veke se jasni prikaznite, mislim, seko što gledal film od... Indija ide protiv Kine. Indija je najveći oponent puta svile kineskog. A ovi ovde srpski kvislinzik, Rusija i Kina, Indija, BRICS, vamo tamo, to su priče za decu. Kina mora Pakistan da go aktivira za da može da se sprotistavi, da ima nekako... Pre 2 godine na granici Indije i Kine 6 mrtvih bilo. Tako je. Na Tibet gore, u nas na Himalajte. Znači, indijski ambasadori, ako razumeju da vi na bilo koji način promovišete put svile, više s vama neće da se vide. Kakav crni BRICS? Koja je strategija da ne kinezite? Gledajte, nije u Makedoniji se ogradimo ovaj автопат. Ili treba da počne автопат od koji Enka i Bechtel ke go pravat. Prethodno ove kineske krediti, odnosno kineski patišta, Nikola Gurilski page poradi kineski proviziji, mora da bega vo Budimpešta i така натаму. I така натаму. Točno vo Budimpešta, od kaj što treba da počne kineskata pruga koja treba da završi dole do Atina, odnosno do Nije to loše, da vam kažem nešto. Ne velam neka loše. Međutim, sam da kažem neka se Pazite, ovde na ovim prostorima Rusija vodi hibridni rat sa ciljem da nam podeli društvo, sa ciljem da nama vlada, sa ciljem da nas gurne u ratove, sa ciljem da napravi haos. Jer Rusija, meni to žao, ali ne postoji država na svetu gde je ona donela dobrog. Ne možemo mi da očekujemo da će ona da donese dobro i ovdje. Međutim, za razliku od njih, vi niste morali da uzmete kineski kredit. Zašto ste ga uzeli? I to gledajte u Afrika što je slučaj. Samo trenutak. Pola državi se odoložničko ropstvo... Ja se izvinjam, ali Kina nikoga nije uvatila za guš i rekla moraš uzmeš kredit. Nego su dolazili ljudi i tražili kredit u trenutku kad su bili nepovoljni finansijski uslovi, u trenutku kada je Zapad bio u finansijskoj krizi. Ali države ne mogu da čekaju na svoj razvoj zato što je Zapad eventualno zbog COVID-a u krizi itd. To što je neko uzeo kredit, izvinite, ako ste vi otišli jednu banku, pa što ste otišli tamo? I to, znajte, dojde poranično državen sekretar na Sjedinjenih američkih država Pompeo sredba sa makedonsko rukovodstvo, to je pred korona, tako ne se lažem, v Ohrid, kaj što veli mora da vnimavate na 2 raboti. Kineska korupcija, da bijete korumpirani su kineski pari, krediti, ili na to da vnimate, i ne može ruski botovi da vi voda državata. Tu be 2 raboti koje rekao... To je malo da vam kažem nešto. Koje ukaže Pompeo... Da kažem, vidite. To je 1 godina pred gubenje ne izborite na Donald Trump. Vi ste imali Crnu Goru. Da, pa sad imate najnoviji autoput u Crnoj Gori, koji su izgradili Kinezi. Je li tako? Tako je, a što se nisu javili na taj tender američke firme?
Се согласувам. Само Добро, треnutak. еве само Македонија се јави американски фирми. У redu. I Победи американски фирми, кај град американско-турска корпорација. Све редо. Кинеските, знаете, имаме едно страснување на кинеските играчи кои всушност за користат руската логистика, каде што сега нели е нападот на американски проекти, а то се НАТО стандарди, НАТО проекти, 70 тона носивост, ние имаме автопатишта, мостови кои што имат 50 тона носивост кои се правени по стандарди на поранешна ЈНА, сега мора да има 70 тона по стандарди на НАТО и така натам и така натам. A čekajte, vi kao država domaćin, vi određujete pravila šta hoćete. Apsolutno. A ko je izvođač i ko će to da plati? Ja odmah da vam kažem, kineski kredit uopšte nije dobar. Zašto? Zato što iz dva razloga. Prvo što, čak i ako je jeftiniji od svetskog, oni kad vam daju kredit, oni traže da njihove firme rade, a ne vaše. I vi ste tu odmah, ako ste uzeli, vi ste odmah tu svoju zemlju napravili ste kontra uslugu svoje rođenoj zemlji. Ali, izvinite, to su radili lokalni političari. Za razliku, ponavljam, od države Rusije koja ovde vodi hibridno dejstvo, radi sa našom decom, pravi kampu. Кина поинак. Ја спомнавме Кина поради Индија, нели, дека Индија и Кина се секогаш во конфронтација, и ако на Индија споменете оној проект патот на свилата, нели, кинескиот проект, дека Индија веднаш реагира. И ја мислам дека Индија во најдните 10, 20, 30 години ќе стане доминантна економска сила, тоа нема да биде Кина, бидејќи таму се 1,4 милиарди луѓе, до крајот на наредните 20 години станат 2 милиарди луѓе, значи Индија е земја во еден стравичен налет со најмногу милиардери. Тешко će ni stići Kina, da samo razumem. Вие сте понаклонат малце кон Кина, предавате на Шангај, имате Tako je, pa treba dodati, znate, ja da mogu da pričam o Ukrajini, otišao sam u Ukrajinu. Така е. Treba dodati u Kinu i da vidite da kod njih svaki lokalni grad izgleda kao New York. Da su oni već sada napravili toliku infrastrukturu koja podržava tu ekonomiju, da Indiji će trebati ko zna koliko desetina godina da dostigne Kinu po izgrađenosti trenutne infrastrukture. Druga stvar, vi ne možete da se igrate sa prvo Kina je jedna ozbiljna država sa ozbiljnim naučnicima u svakoj mogućoj oblasti. I šta je Kina uradila? Kina nije izmišljala svoje. Kina je doslovce prekopirala američki sistem. Vi pogledajte, nijedna kineska firma neće doći da njihovi instituti, državni, njihovi naučnici ne dođu, fundiraju teren, daju predlog vladi, oni biraju koja je najbolji predlog. Pa znate kako je nastala Šangajska lista, čuvena Šangajska lista? Tako što su nekoliko univerziteta su konkurisali za grant kineske vlade, a onda je Zhao Tong koji vodi Šangajsku listu rekao mi treba da dobijemo taj projekat, mi smo najbolji. Kineske centralne vlasti su rekli a kako ste vi, a ne drugi. Onda su oni napravili sve radove, sabrali svojih ljudi, radove svih drugih i tako je nastala Šangajska lista jer su oni svojim centralnim vlastima napravili da je njihov impact faktor, citiranost veći od svih drugih, tako oni dobiše projekat. Ali kad su već to uradili, onda su napravili rangiranost i za druge univerzitete u svetu. I vidite, znači, impact faktor, citiranost, kako se vi nalazite. A vi imate ovdje, recimo, naše naučnike, vaše Makedoniji, njihov impact faktor 0, a predstavlja se kao profesor. Добро, Трифунович, можеме ли за крај Косово? Ви имате една изјава кај што велите дека Доналд Трамп, играчи на Доналд Трамп, некаде пред крајот на неговиот мандат, нудат одреден проект за поделба на Косово, дел компензација со делови на Црна Гора, излез на Србија на Јадранско море. Можете ли тој проект, тој е на некоја јахта во Марбелја, ако не се лажам? Naš prijatelj, gospodin Gregori Kopli, koji vodi asocijaciju za strateške studije, na njegovoj jahti bio je prestolonaslednik Karađorđević, bio je Trump u Marbelji i u tom trenutku gospodin Kopli je došao kod nas u Beograd i bila je konferencija srpsko-američkih odnosa. I on je na sred konferencije izneo taj plan. I taj plan je bio odličan plan. I taj plan bi rješio mnoge stvari. Taj plan, suština tog plana je bila da Srbija nikad ne prizna Kosovo, da Kosovo postane ono što su uvek želeli deo Albanije, da južno od Ibra pripadne Republici Albaniji i na taj način priča završena, severno od Ibra da pripadne Republici Srbiji, a koliko je južno od Ibra pripalo Albaniji, procentualno toliko Republici Srbiji uz granicu sa Crnom Gorom, ne dirajući integritet i suverenitet Crne Gore, do grada Velipoja, da pripadne Srbiji. Na taj način Srbija bi izašla na toplo more, ali to ima osnov u američkim dokumentima, a taj dokument zove se Plan za mir predsjednika Wilsona u 14 tačaka. U 12. tački Sjedinjene Američke Države garantuju Srbiji i srpskom narodu izlaz na toplo more. To piše.
Iz istog tih garancija, daću vam primjer gledalcima, 1994. godine u Budimpešti Sjedinjene Američke Države, Rusija, Britanija i sve velike sile dale su garancije Ukrajini teritorijalnog integriteta za uzvrat što je Ukrajina predala svoj nuklearni arsenal Rusiji. Zato Amerika, da vaši gledalci bude jasnije, i Amerika i Britanija moraju po cenu da uđu u rat vojno, da odbrane Ukrajinu. I zato je kolaps Ruske federacije neminovan. Jer oni moraju po papirima da zaštite Ukrajinu. Evo, pročitajte Budimpeštanski sporazum. I zato 31.000 vojnika američkih je na granici između Ukrajine i Poljske i to dve njihove vazduhoplovne, airborne, padobranske, najspecijalne brigade. I zato će oni kad tad morati, ako se stvari ne reše, morat će i vojno da uđu da zaštite, jer to nije sukob NATO-a i Rusije. Jer nije to sukob NATO i Rusija, to što ovo je sukob Ukrajine i Rusije, a Ukrajina ima prava da pozove koga hoće na svoju teritoriju kao suverena država da bi odbranila svoj integritet. Kako što Sirija povika Rusija i Ruska federacija. Što Srbija nije pozvala Rusiju 99. Nego smo zvali? Nego su nam okrenuli leđa, pa sad ovde ovi srpski kvislizi kažu to je pijani Jeljcin. Ma nije valjda. Dobro, Trifunović, znači se razgovara na jahtavom Marbelja, prestolonaslednik od Karađorđevića tamo. Da, to je predloženo, niko se ovde nije okrenuo za tim. Znači, to je na neki način forma na razmena na teritoriji. Taka strebače i makedonsko-albanski od konflikt u Makedoniji 2001. godina su razmena na teritoriji pomoći Makedoniji i Albanija da bi... Da, Makedoniji pripadne deo Albanije, ako hoće deo taj da pripadne. Pa naravno, onaj deo da žive Makedonci tamo, da je ono što vama znači. Tu sedne se sa normalnim ljudima, sa normalnim državama, sednu se stvari i reše, a ne držiš konflikt otvoren. Jer hoćete da budete deo Albanije, izvolite, ajde da razgovaram. Dobro, Trifunović, evo postavljeno prašanje. Kako će završi vojnata v Ukrajina? Kako će završi Putin? Kako će završiti rat u Ukrajini? Evo da bude zadnje pitanje. Da vam kažem nešto. Nauka bezbednosti je prediktivna. Jedna od metoda nauke bezbednosti jesu predikcije na osnovu velikih baza. Naravno, teško je predvideti u ovom trenutku konačni ishod, ali mogu da vam kažem da su neka prethodna moja predviđanja, da neće biti južnog toka, da ću ga ofarbati četkicom za zube, ako se sećate, da sam takve izjave davao, da je nekim ljudima to ovde bilo i smešno, pa ga nije bilo. Da neće biti severnog toka, ako se sećate, a već izgrađen severni tok 1, pa su me zvali, pojedini prozivali da spremim tu četkicu za zube, da idem da ga ofarbam, pa evo nema ga, dignuti u vazduh. Zašto? Trenutno u ovoj situaciji se razgovara o raspadu Ruske federacije. Zato što je Putin nesmotreno, na bazi lažnih podataka, na bazi inputa od dugina, ko zna koga, neki šamana koji se nalaze oko njega, ne znam, koji njega savjetuje, ušao u rat u Ukrajinu pod neverovatnim idejama i ciljevima. Kad ste vi čuli da je vojni cilj denacifikacija i demilitarizacija? To nije vojni cilj. Vojni cilj je zauzeti, osvojiti. To je vojni cilj. A ovo što je on rekao, to su potpune gluposti u ratnoj strategiji i ratnoj terminologiji, kako god hoćete. Drugim rečima, sada se razgovara upravo o tome da je Afganistan bio klopka za Sovjetski savez, nakon čega se Sovjetski savez raspao. Međutim, ruska služba, nemojte da je podcenimo, oni organizuju klopku za Amerikance. Ta klopka je Jugoslavija. Oni ruše Jugoslaviju sa ciljem NATO u Balkansko blato. I zato su ti ratovi toliko trajali. Nisu se završavali odmah u Sloveniji, nisu se završavali u Bosni, nisu se završavali i tako dalje. Jer ruski špijuni u Srbiji, ruska ta peta kolona, ona je sve vrijeme radila za interese Rusije, a ne Srbije i srpskog naroda. Jer tamo gdje su oni branili Srbiju i srpski narod, tamo više srpskog naroda nema. Jasno je da su vodili ovu politiku. Prema tome, trenutno je na stolu to. Oni su imali potpuno loše procene, oni imaju potpuno lošu sliku da će neko uspeti da zapali Makedoniju, Srbiju i ove prostore, jer smo se organizovali svi da to do toga ne dođe i mi želimo da se stvari spuste, da ne bude ni Makedonija, ni Srbija, ni Crna Gora, niko da ne bude u nikakvom zagrljaju. Ako dobro razberam, ako Afganistan bil klopka za Sovjetski sojuz, ako Jugoslavija je klopka za Amerika i za NATO, Ukrajina je klopka za Ruskata federacija i za Putin? Upravo to. I on je to, ja sam sve vrijeme mislio da on to neće da uradi. Iako su svi pokazatelji, ja sam čak, ako se sjećate, ne znam da li ste pratili, ja sam rekao i dan kad će to da uradi. Da će to biti zadnji dan olimpijskih igara u Kini ili dan dva posle. Zašto? Zato što su tako napali Gruziju, ako se sjećate, 2008. godine, u sred olimpijskih igara, letnjih igara u Kini, jer su htjeli da
nekim blitzkriegom, nekom brzom intervencijom da zauzmu deo Gruzije, ali da to bude sakriveno vestima od olimpijskih igara. I to je narušilo rusko-kineske odnose. I zato su im Kinezi rekli da ne rade ovo dok im traju njihove zimske olimpijske igre, ako se sećate. I da će to debelo da naruši rusko-kineske odnose. I Rusi su lagali taj deo. I zato sam ja rekao, ili zadnji dan, ili dan posle. Tako se i desilo. Ako ste pratili 24. februara, to se desilo. Znači, pustili su da prođu olimpijske igre tamo, vidjeli smo laži Zaharove, setite se, vratite film unazad, da neće da napadnu, da ovo dono, i onda posle par dana su napali i mi te laži slušamo svaki dan iz te kupe. 29, 155 grupa opasne, može li da napravi nešto? Evo, postavljeno prašanje. To je velika služba, to je deo te službe. GRU. Pa naravno. Ove našive rublja patrioti se finansirani od njih, Goršakov, Konstantin Malefejev, Ruski Solos, Prigožin, Wagner, koji se trenirani, gledate, zajedno oda tamo vo Moskva na razni seminari, razni simpozijumi, Zmaguje Linčić o Slovenija Gozimat. Da vam kažem nešto, umjesto da vam odgovorim na to pitanje, Galjašević od Bosne i Hercegovine, ovdje od Srbije, Rakovića. Umjesto da odgovorim na to vaše pitanje, obratit ću se svim građanima preko vas, ne samo Makedonije, nego i regiona, da prepoznaju one ljude i one političare, pre svega političare, čiji nije narativ kako živeti bolje. Svi oni koji žele sukobe, svi oni koji žele da svoju nemoć, da baveći se politikom, da obezbede ljudima bolji život, da upiru prstom u druge, da ne prave mostove između ljudi, ne rade na integracijama, ne rade da dovedu investitore, da sva ta druga strana pripada upravo onoj državi, onim ljudima koji nigde, nikada dobro nisu doneli. Prema tome, želim da se obratim ponovno svima da ovde konačno zavlada mir, ne moramo da se volimo, možemo da se uvažavamo i treba da se uvažavamo. Zamislite jednu trpezu gdje nema makedonskog sira ili ne znam, nema nečega iz Srbije ili nema nečega iz Crne Gore, pršute ili već čega, pa taj sto ne bi izgledao tako lepo. Trifunović, kako velate? Posledno zasolnište ili zadnje utočište političkih kriminalaca i kriminalaca je uvek patriotizam. I Rusite igrat... Izvinjam se, lažni patriotizam. Lažni patriotizam. I Rusite igrat na to. Finansirati vo te luge, vo politički kriminalci, vo kriminalci. Pred 27. april ima jedna ili dve posjeti na Duginina ekipa na Dugin koji vršat predavanje vo Skopje. Kako ideologija se prihvaća, ta ideologija na bitkah do beskonečnost na pravoslavije, to i nije dogodilo, 27. april. I to je v sušnost samo naravoučenje što treba da znajme, kako da gi čitame signaliti, kako da ih gledamo. Ova emisija vo toj pravec. Evo vam primjer iz moje prakse. Recimo, ja sam bio prvi sekretar misije pri Ujedinjenim nacijama Bosne i Hercegovine i u tom trenutku javljaju mi kako Amerika je protiv pravoslavlja. Pazite, to prepodne, izvinjam se, to popodne, ja sam u Astoriji, deo Njujorka, sedeo sa glavnim čovjekom za bezbednost cele Amerike. John Negroponte, pazite, njegova žena Diana, John Negroponte, Homeland Security Director. Meni, moji sunarodnici pričaju, Amerika gasi pravoslavlje, a znate šta je John Negroponte? Pa Grk, pravoslavlje. I sad da vidite do koje mere ide to ispiranje mozga, do koje mere ide ta lobotomija, da oni okreću sve naopačke. Njihov zadatak jeste da nas okrenu od evroatlantskih integracija. Zadatak im je da nas uvuku u sukobe, da nas podele, to jeste suština hibridnog rata i hibridnog dejstva, podeljeno društvo s kojim ti lako manipulišeš i vladaš, ali što više da ga držiš u bedi, u nekim teškim situacijama, da na kašikicu, faktički da na kašikicu tvoje krvi, tvoje naftne industrije, tvoje energetike koji su oni zaposlili preko domaćih izdajnika, stranih plaćenika, jer oni nazivaju tako patriote, prave patriote, oni koji se zalažu za mir, za razumevanje, za toleranciju, za uvažavanje. Oni nazivaju te ljude jer vode nebeske ratove, Duginove, neke nebeske ratove, zašto? Za pravoslavlje. Pa nisu valjda Rusi pravoslavniji od Ukrajinaca. Pa nisu valjda Čečeni. Pa nisu valjda Čečeni pravoslavniji od svih nas. Pa nisu valjda Rusi pravoslavniji od Vaseljenskog patrijarha. Čemu se radi? Oni su sve zamenili. Zamena teza. Oni kroz Rusiju vide pravoslavlje. Izvinite, ja ne vidim kroz Rusiju pravoslavlje. To je model, ne li? To je model. To je model. To je Prigožin, to je Konstantin Malefejev. Kako crno pravoslavlje svi KGB špijuni proterali, pa oni su Staljina stavili na freske, u crkve. Koji crni pravoslavni oni? Trifunović. Hvala puno. Hvala vam.